Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Intervju dana na Euronewsu. Nakon uspješno održanog samita EU Zapadni Balkan 5. juna u Tivtu, Crna Gora je dokazala da je spremna da odgovori na sve međunarodne obaveze, ali da je definitivno zemlja lider po pitanju evropskih integracija. Kada se euforija spustila, ostaju otvorena pitanja o odnosu sa susjednom Hrvatskom i o spremnosti Crne Gore da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine. Na ove teme razgovaramo sa glavnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijanom Šarecom. Gospodine Šarec, dobar dan i hvala vam puno što govorite za Euronews. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak, dakle, da se osvrnemo na održani samit. Po vašem mišljenju, da li je on bio uspješan? Sigurno. Već je uspjeh to da je gostila Crna Gora tolike delegacije, tolike europske lidere. To je uspjeh i samo po sebi. A poruke su bile pozitivne. To me raduje. Naravno, imajući u vidu da predstoji još puno posla pred Crnom Gorom, ali sad je i Europska unija svjesna da proširenje je nužno i za Europsku uniju, jer Europska unija, suština Europske unije je da se širi. I Zapadni Balkan zapravo je region koji bi trebao jednom da čita uđe u Europsku uniju, ali sad stvari jesu kakve jesu, tako da jedino Crna Gora sad je toliko odmakla da može govoriti o članstvu. Da li Brisel negdje, evo, to je glavno pitanje koje se uvijek postavlja. Da li Brisel Crnu Goru želi zbog toga što je ona toliko napredovala u evropskim integracijama ili upravo zbog toga što je negdje nužno proširenje zbog geopolitičkog straha od trećih strana? Evo vidimo i kakva su ta svjetska dešavanja. Pa dobro, da sam pošten s vama, ima oboje. Sigurno je u interesu Europske unije da se širi, a tu se našla Crna Gora koja je uradila veliki dio posla, tako da u suštini ne bitno. Bitno je da proširenje opet je na agendi, jer 10 godina toga nije bilo na agendi, i bitno je i za Crnu Goru. Crna Gora je jedna zemlja koja zaslužuje članstvo u Europskoj uniji. Naravno, nisu sve stvari kako bi trebale da budu. Naravno, ima još puno posla. Ali moje lično, iskreno mišljenje je da svega ne možeš uraditi prije ulaska. Jer neke stvari će ipak, mislim, preko noći ništa se ne može uraditi i tako i sam ulazak neće preko noći sve promijeniti i da ulazite sad u raj na zemlji i da će sve biti idealno. Neće, sigurno neće biti sve idealno, ali puno bolje. Puno bolje. Mene veseli i to, vidim građane kako su oduševljeni, kako imaju nade, kako vjeruju u Europsku uniju. Ja bih tu rekao, previsoka očekivanja nikad nisu dobra jer može doći i do razočaranja. Ja ću realno reći da Europska unija sada je dostižan cilj i da je puno bolje biti u Europskoj uniji nego ne biti. Tako da sve u svemu treba zadržati ovaj momentum. Treba, a to je političko pitanje u Crnoj Gori, neko jedinstvo i svi znamo kakvi su odnosi između vlade, odnosno vladajuće većine i opozicije, ali prevazišlo se do sada, pa mislim da se može prevazići i u buduće. Upravo ćemo malo kasnije osvrnuti na taj odnos između vlasti i opozicije, kako to vi vidite trenutno, ali da se zadržimo sada na poglavljima. Negdje je u najavi da će Crna Gora zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, međutim poseban akcent stavlja se na poglavlje 31, odnosno odnosi sa zvaničnim Zagrebom. Očekujete li prevazilaženje problema? Imali smo i na samitu premijera Plenkovića koji je jasno istakao sve zahtjeve koje Hrvatska ima prema Crnoj Gori. Šta vi mislite, da li će negdje i tu Brisel možda uticati na Hrvatsku da se nađe zajednički jezik? Ja mislim da ako samo to poglavlje bude problem u znacima navoda, onda ja mislim da to neće utjecati, ne bi smjelo utjecati, jer tu dajem slučaj Slovenije i Hrvatske koje mi smo rješavali
tek poslije ulaska u Europsku uniju rješavali arbitražom granična pitanja, pa i druga, pa nijesmo ni danas riješili, jer Hrvatska ne priznaje arbitražnu presudu zbog takvih i drugih razloga. To je duga priča, možda Slovenija priznala arbitražu, Hrvatska nije, pa obje zemlje živimo u Europskoj uniji i sad nije to toliko bitno pitanje. Tako da ja bih primijenio isto u vezi sad ulaska Crne Gore. Ja mislim da ako smo realisti, jasno je svima da ta pitanja sva bilateralna prije ulaska se neće moći riješiti. Neće. To su dugi procesi, to je pitanje i historijskih činjenica i svega. Mislim, ja sad iznosim ovdje pred vama lični stav. Moj lični stav, jer kao poslanik imam malo više slobode da nešto više kažem nego na prijašnjim pozicijama. Tako da ja mislim, ako bude neke mudrosti, da to ne bi smjelo kočiti, jer najveća žrtva bilateralnih rješavanja je Sjeverna Makedonija. Pa smo vidjeli što se tamo desilo. Tako da posustala je volja kod građana, posustala je volja kod politike, sve je naopako, tako da ja ne bih želio da Crna Gora uđe u takvu situaciju. Tako da ovo poglavlje 31 ne bi bilo pametno da to toliko utječe sa strane i Europske unije. Evo, očekujemo i međuvladinu konferenciju. Negdje u naznakama da će biti zatvorena još 2 pregovaračka poglavlja. Da li smatrate da će biti zatvorena ta 2 poglavlja, odnosno čini mi se poglavlje 2 je u opticaju, ili možda čak i više poglavlja? Dobro, ja sad nije samo u samoj jezgri tih pregovora, tako da teško sad komentarišem, jer to se dnevno dešava. To vaš tim radi na tome, ja sam ubjeđen, sve što se može. Tako da ja ne bih davao neke prognoze, nikad ne dajem neke prognoze. Ja se nadam, kao i vi svi, da će se to ostvariti, jer svako zatvoreno poglavlje je dodatan uspjeh za Crnu Goru. Vrijeme istječe, naravno, vlada je postavila vrlo ambiciozan plan. Ja sam više puta naglasio da je to vrlo ambiciozno, ali vidjet ćemo na kraju godine koliko je to ambiciozno, ali moram reći da pregovarači i administracija zaista rade punom snagom, a nije sve do njih. Nešto je i do Europske unije, nešto je i do politike. Vidimo sada izmjena Ustava je na stolu, sad treba 2/3 većina, pa 2/3 većina se teško postiže. Sad opozicija je iznijela ovu platformu ili kako se kaže, tako da bit će to još zanimljivo. Ja mislim da uloga opozicije u svakoj zemlji je da kritikuje vlast, da se bori, da se čak bori da preuzme vlast u nekim zemljama, zavisi od situacije. Ali na kraju krajeva crnogorska politika se u vezi europskih integracija uvijek pokazala dovoljno mudrom da su našli neko rješenje. Ipak mi smo na Zapadnom Balkanu i snalažljivost je jedna od vrlina politike i u Crnoj Gori. Tako da ja se nadam da će postići neki rezultat. Ali ja ne bih ovdje krivio nikoga po tom pitanju. Ja mislim da svako igra svoju ulogu koja mu je dodijeljena u Skupštini i nadam se da će to naravno što pre se prevazići, jer svaki zastoj lošije po proces, ali vidjet ćemo. Dakle, upravo kada ste pomenuli taj odnos vlast-opozicija,
smatrate ipak, iako je samo za sada bila negdje platforma, kao što ste i vi istakli, aktuelna po pitanju prevazilaženja tih, da kažemo, i manjih sukoba između vlasti i opozicije, ipak ne vidite tu neku prepreku da će to biti sad neki veći fokus na što se tiče pregovora sa Europskom unijom, da će uticati na njih? Mislite da će ipak oni naći neki zajednički jezik? Pa, dobro bi bilo da ga nađu. Ja mislim da se i gospodin Sattler vrlo angažovao kao i do sada. Ali činjenica jeste da ipak je to unutrašnja politika Crne Gore. Crna Gora je nezavisna država. I ne možemo ni mi iz Europske unije sad da ko nekim balavcima da kažemo to trebate učiniti, ovo. Mi možemo savjetovati, mi možemo reći šta bi bilo dobro, po meni bi bilo dobro da se što pre to izvrši, da se izvrši sve što je potrebno za europske integracije, ali ima do neke granice, a onda smo i mi svi nemoćni, jer Skupština ipak je Skupština Crne Gore i Crna Gora, baš smo sad imali praznik nezavisnosti, mislim, treba imati sve to u vidu. Nije samo da sad mi kažemo ovako. Ima opozicija svoju ulogu, svakako. I nije sad, ne možemo reći opoziciji sjedite tamo, ne mrdajte i sve što damo glasajte za to. To bi bilo ne za očekivati. Ne možemo ni vlasti reći vi sad slušajte sve što kaže opozicija, sve ovo. Mislim, ima svako svoju odgovornost, svako svoju obavezu. Ali ja se nadam da će ovi pregovori ići tako da se izmijeni Ustav, da opet da pobjede europske integracije kraju krajeva, jer to je najbitnije. A kad budu političari, kad ne budu sigurni da li je dobro ono što rade ili ne, neka imaju u vidu građane. Šta bi građani željeli? A građani žele članstvo, građani vjeruju u to. I ja mislim, najveća bol bi bila da njih razočaramo. Da idemo svi političari, da kad kročimo ulicom, da nas sreću građani pa kažu pa šta ste ovo, ništa niste napravili, razočarali ste nas. To bi bilo najgore. Tako da dok politika ima to u vidu, dok traži rješenja, dok je svjesna da europske integracije su te koje nam trebaju, onda ja mislim da će se nešto postići. I evo za kraj, dakle negdje smo i trenutno u predizbornoj godini, već sljedeće godine nas očekuju i novi izbori. Za slučaj da Crna Gora ipak ne ispuni svoju agendu i ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine, koliko je to realan cilj sljedeće godine, kada je to već izborna godina, kada se negdje sve i opozicija i vlast i sve političke partije koje će biti na izborima trude da pridobiju sve više glasača? Da li će možda iz neke vaše perspektive i očekivanja i taj evropski put i sabotirati u ličnu korist? Da li postoji ta bojazan, odnosno strah? I za kraj, nakon toga, koliko je cilj Crne Gore da uđe u Evropsku uniju do 2028. godine realan? To su stvari što mene najviše brinu. Ja sam svjestan toga da izbori su pred vratima, da kampanja malo je već počela, a bit će još više te kampanje i to može poremetiti. Ne zbog toga što bi političari ne htjeli, ali kad je kampanja, to je rat. Svako ima svoje stavove, svako se takmiči, svako želi što više glasača da dobije i onda radi neke stvari koje možda ne bi radio u nekom periodu koji nije predizborni. Tako da i to svugdje na svijetu isto. To nije samo u Crnoj Gori, da ne bude neko mislio tako. Tako da to mene brine. Zato uvijek mislim da
što više se uradilo ove godine, to bolje. Jer ova godina je presudna za to. Jer kad bude 27. januara već će biti kampanje. Jer mislim, i to je uloga politike. To nije ništa krivo. Da ne bi ko shvatio da to nešto krivo. Takvi su zakoni politike, tako je od vas da i ja mislim da će puno teže se raditi kad bude kampanja. Pa će onda onaj rekao ovo, ovaj mislio ono, pa nije napravio ono, pa znamo svi kakve su kampanje, tako da to mene do neke mjere brine. Zato se nadam da će ove godine biti završeno što više poglavlja, da će što bolje da se uradi, da bi prešli u drugu fazu koja se zove ratifikacija sa strane zemalja članica, a tad više nije to toliko do Crne Gore. Naravno, zemlje članice će posmatrati. One će posmatrati ako bude iskrslo nešto što nije po standardima ili to, onda će neki i zemlje članice moći kočiti. Tako da pamet u glavu i treba posmatrati situaciju i biti oprezan. To važi za sve političare Crne Gore. Sad svi imaju odgovornost da ne prave neke stvari koje ne bi dobro utjecale. Tako da ja ipak vjerujem da te mudrosti ima. Upravo ćemo tom porukom i završiti ovaj intervju. Gospodine Šarec, hvala vam puno što ste bili gost Euronews. Hvala na pozivu. Uvaženi gledalci, hvala puno i vama što ste pratili još jedno izdanje Intervju dana na Euronewsu, a gost je bio gospodin Marijan Šarec, glavni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru.